Muri ibi bihe turi kwegereza ibihe by'iminsi mikuru tugiye kuba dukoresha izi mvugo. Twagiye we are approaching the festive season. Turi kwegereza ibihe by'iminsi mikuru. We are approaching the festive season. Turi kwegereza ibihe by'iminsi mikuru. The festive days are coming. The festive days are coming. Ibihe by'iminsi mikuru biri kwegereza. Christmas and New Year are approaching. Christmas, Noheli ndetse n'ubunani biri kwegereza. Ubwo ni uburyo bwose dushobora kuvugamo yuko ibihe by'iminsi mikuru biri kwegereza. Guys, mbere yuko dukomeza banza wumve kano kantu. Thank you very much. Look at them. Look at the way they love each other. Uyu Donald Trump wabwiraga abantu uti barebe perezida wacu Paul Kagame ndetse na Tshisekedi uti barebe ukuntu bakundanye. Guys, ibyo somo ryageze kuri YouTube channel yacu. Ntucike no kurireba. Reka dukomeze n'interuro ya nyuma. Gusa interuro ya nyuma yo ni ku banyeshuri bari kwegereza ibiruhuko. Turavuga ngo the holidays are approaching. Holidays are approaching. Ibiruhuko biri kwegereza. Guys, ikindi abandi batangiye kwiga. Niba nawe wifuza kwigana natwe, ngizo nimero zanjye aho ngaho. Ikindi ntuze kwibagirwa kujya kuri YouTube channel yacu yitwa English Fast English. Thank you for watching.